Dalang bagi arteli ki gol bala thep da u Cristiano Ronaldo marway kini pas sendon ke Alnasrr ia ke Al Hilal but drop points ke Real Madrid kat baka Man City kala nang jan shu nadin jong ke Arsenal hadin baka lalak ban pelim ia ke Newcastle lang ba ar lebih gol ia ki bala thep baru arteli da orile menta ke Arsenal ketam tang arpoin ia ke Man City kat ba habangi phai pat na ki jingle ka La Liga apdeng ke Real Madrid persyai ke Osasuna ke lapan kendit shisha ia ke Real Madrid hadin bakalala ban pelim ia ka lang ba ar lui gol kabal pelong sendon ia ke Real Madrid ban drop point no ha kami kim point jong ke La Liga kaba ke Barcelona ke laban kini no ia ka lada ke laban job shibit mentak kami ia ke Levante but habangi phai pat nakaliang jong Cristiano Ronaldo haka jingil kai ke Alnasrr persyai ke Al Hazm haka jingil kai Saudi Pro League ke Alnasrr ke lalaban thep ia ke Al Hazm hadu saula not goal ia ki bali yo ban thep artelino Cristiano Ronaldo ka wino Angelo bat ukoman kumta dak ne ke jingjob ke Alnasrr ke laban kini pas no ia ke Al Hilal haka mi ikim pon jong ke Saudi Pro League hadin baka Al Hilal kalkut haka jingi kai persya ia ke Al Ittihad bat menta u Cristiano Ronaldo ula pois ya ke kendai spaan rupusau karier gol haka karier jong kublai shibun